Namhlanje ngisafisa ukukhuluma ngoJesu kodwa ngendlela ehlukile. Ngifisa sibuke la abantu abenza ama-adverts ukuthi they highlight key points which sells a product. Yabona ke la kuJesu umuntu onolimi lokwazi ukudayisa ulaleleka kamnandi when he or she speaks about uJesu. Ingakho la you must be aware uma ngaba ama-emotions esengenelela ukuthi yabo manje esengenelela ama-emotions, you must be aware uma ngabe sekureflecta izinto that you've done before or you are still doing mawukhuluma ngoJesu, because that affect or change atmosphere. I've seen a lot of preachers, including myself, when we are supposed to be speaking about Jesus, leaving the point and start to deviate from into ebalekile eveza uKristu emuhle nekhulu labantu sesiya entweni esingekho isidingo just because awudlulanga kahle lapha. Ngifisa lana ke ukuthi ubheke la ukuthi ngalenkathi ukhuluma ngoJesu usukusebenza, hayi ukuthi qamba manga ngoJesu. Ukhuluma izinto ezilotshiwe, ezinye zezinto ezikhulumayo uNkulunkulu uyangibulela ngoba awuzazi. uPawula la ngalenkathi ihlangana nokukhanya okukhulu eyozingela amakholwa, uNkulunkulu wamtshela ukuthi uzomenza iminister emsebenzini wakhe. uNkulunkulu uPawula wazi kahle ukuthi kukhona izinto angazazi ezinye. Uthe esemambulela lezo zambulo uPawula usekhuluma ngezinto ezintsha, but ezinye zalezo zinto zazingalotshwanga phansi emthethweni, zayirevealwa uyena uNkulunkulu. Sometimes uNkulunkulu reveals himself to us when we let him, but sometimes our emotions, past traumas and bad experiences enza ukuthi uJesu singamvezi kahle. Ngalenkathi kumele sticke to the point thina sesinaka okunye which would not add empilweni zabantu. Kumele si-understand ke la ukuthi isithombe sikaJesu kumele sibe clean emehlweni abantu. Ngalenkathi thina siba kuma-emotions soba involve nabanye abangenacala abangazi lutho. Ngalenkathi manje sesikhumbula ama-past traumas, sesiwa recall la ngoba phela uma ukhulumela phezulu futhi umqondo wakho uconnected uNkulunkulu, uthi unganakile ugcina usukhipha zonke izinto ezi-sensitive ebekumele ungayikhiphi just because wena ufocused ekuthenini uNkulunkulu angivulele. Kube lula ukurecover, kube kukhulu njalo ukurecover eyintweni oyishilo. Ngalenkathi ukhuluma, make it a point ukuthi uNkulunkulu uyamnikeza i-attention, but at the same time be vigilant uma ukhuluma ngoba lana ukhuluma phakathi kwabantu vele uJesu abangamthandi, ukhuluma phakathi kwabantu vele abayi-opposition who came ukuthi bazokulalela ukuthi imaphi amaphutha ozowenza. These people noma bekuthiwa ukhuluma kahle kangakanani will always find fault, so do not help them ukuthi banikeze lento abazoyifuna. Baningi abantu ababezolalela uJesu, some of them thought they are better than uJesu. Abaningi balabo bantu babekholwa bewugcina umthetho, but they never understood ukuthi uJesu ubani. So kumele understand ukuthi uJesu uma ekhuluma indlela akhuluma ngayo ababekaze bethola amaphutha kuyena, such that noma sebembulala bambulalela ukuthi abatholanga phutha, bambulalela ukuthi yena vele ubatshena ngayo ukuthi uyindodana kaNkulunkulu. So ngizama ukukuvezelela ukuthi izinto kumele sikhulume ngazo zilotshiwe, ezinye uNkulunkulu yazambula. Njengamanje nje njoba bengizokhuluma nawe today, angazi ngicabangele lokho bengizokhuluma ngakho, kodwa uNkulunkulu uthi wena khuluma kanje, ngase ngakukhuluma lokho. Which is why a person like me will never run out of things to say.
abantu abathi search for topics, search for things to speak about. Abantu laba abayidayisa bona, abantu laba abafuna ukuthi be-impress abanye. Look at what Pharisees and Sadducees say kuJesu uma bembona. Bathi how come umuntu ongafundanga njengalo ekwazi ukukhuluma iy'ncwadi ayiquote kangaka? Uthi uJesu kusobala, mina ngenza intando yalo ongithumile, angenzi intando yami. Njengoba ngenza intando yalo ongithumile, ngikhuluma yonke into ayishoyo. Ingakho into engiyishoyo ingeke ize iphele. Kodwa umuntu ozakhela yena noyikhangisa yena uzobambeka eqeleni bakhe, ngeke aze akwazi ukuthola izinto azokhuluma ngazo. So uJesu la uyaba-expose labo ukuthi bona abanendaba noNkulunkulu, banendaba nabo, they market themselves. I've seen abantu abaningi, thank God I'm not one of them, abayidayisa phambi kwabantu, bedayisa amabhizinisi phambi kwabantu, bedayise imndeni yabo phambi kwabantu, noma amagama abo phambi kwabantu. And you have to listen to them the whole time. Uma uzama ukupick up ukuthi uJesu bakhulume kuphi ngaye, thola ukuthi uJesu bakhulume kancane nje ngaye, but the whole sermon was about them, nemndeni yabo nezinto zabo. So uma uyincikazi kaNkulunkulu emthanda uJesu, umoya kuwena uyakukhokhela ukuthi stop speaking ngawe isikhathi eside. Noma ngabe uzokhuluma ngawe ke, pinpoint lezo zinto ezoqoqa umqondo wabantu, zikhanyise isithombe esigqamile kubantu ngeyakho impilo, avoiding to make ama-mistakes. Bengizokwanda kodwa nje ngeke ngande. Ngifisa ukukutshela ukuthi lidayise kahle igama likaJesu. Akuthi abantu bebeyobheka uTikTok wakho, noma uFacebook wakho, noma uTwitter wakho, noma uYouTube wakho, noma uInstagram wakho, noma uWhatsApp wakho, or any social platform, beyobheka nje kwi-wall yakho, belalele izinto ezimnandi eziwuju, bakheke, baphile, ya uKristu uyaphila, kumele nathi simveze phila. Amen.